She asked where from. You can say about your where from, where you go. Okay. Yes. Now? No? Yes. For video, Yes, for the yes, video. We come from Germany. Yes. Thank you very much. And we go to Kyrgyzstan, but the people are very nice and helpful here. Yeah, it's a beautiful country I never seen before, and we travel around. Is it cool? Is it cool? Is it cool? We were in Karakul, and then go to Naryn, Yes. Naryn, and then in the village. Yes. Yeah. Yeah. And today we want to go to Songkul, but But it is possible, right? this is possible. Thank you. But and now we sitting here, and it's very nice. Welcome. Yeah. Thank you very Thank you. much. Thank you. Thanks a lot. And we come also from the village. Yeah. And we don't we were for 50 years we were also was ist Baum? Farmer. Farmer. Farmer with animals. Yeah. Yeah. We had also sheep and horses. Ja. And cows. And Cows? Ja. Really? Ja. Das war auch früher. Hat das früher unsere Opa gehabt. I'm not sure. Ja. Ja. I don't know. 15 What was for 40? малда бакчу. Малдармачу. Кыргызстанга келдик. Эки жума кыдырабыз Кыргызстанды полный. Азыр көлдү айланып чыктык дейт полный. Анан көлдөн келип Нарынга кондук. Нарындан Жаңы Талапка кондук дейт. Жаңы Талаптан бүгүн Сөңкөлгө чыгып баратып, анан жолубуз жаман болуп такалып бул жерде отурабыз эми Сөңкөлгө чыгып кетсек. Кыргызстанга биринчи жолу келип атабы? Биз дагы малда. Деген түшүнүп калдым. Бизде сезон башталды. Бүгүн 2 май Кошой конушта Нурлан юткемпте отурабыз. Сезондун башталышы кылып жүрө берип, Ак-Талаага келиңиздер. Ушундай туристтик жайлар. Биз жөнүндө маалыматтар Маалыматтар карталарда бар. Инстаграмдарда бар, Google картада, Blogiste бар, Booking'де бар, бул жөнүндө. Ушундай кооз жерлерибиз бар, келе бересиздер.